siyathanza bazalwane kunemukela emthandazweni wethu lesihlale siba nawo ngalesi sikhathi ngesikhathi saLent eminyakeni le mibili endlulile sisuke sinayo sitofuna uNkulunkulu emthandazweni. So bazalwane ngiyathanza ukumukela bazalwane bonke labasemakhaya lababukelayo nalabalalelayo diveleni nisekhona nibaNkulunkulu. uNkulunkulu ukhona uphakathi kwabantu. Inkosi isibusise. Sisaqala ke lenkonzo bazalwane ngidawucela nje ke ukuthi bazalwane sesithandaza sonke kuze kuthi uNkulunkulu ukhona baNkulunkulu sitivele sonke sizame nasemakhaya sonke siyathandaza labambukelayo nabo batawungena emthandazweni nalabasambi kwami batawungena emthandazweni nalabalalelayo kanjalo nabo batawungena emthandazweni. Inkosi isibusise. Bayabusiswa walking an extra mile. Solo ke bazalwane sibambe khona lapho lokuthi sisaqhubeka sisahamba libanga nelengetiwe. An extra mile emthandazweni, an extra mile evila uNkulunkulu, an extra mile in giving, an extra mile in loving. Hallelujah. Lokusho ukuthi bazalwane njengoba sisamsebenzini waNkulunkulu
verse 41. And if anyone forces you to go 1 mile, go with him 2 miles. Lenye version. Siswati. Nangabe umuntu akwemuka, nangabe umuntu akucinzetela ukuthi uhambe naye ikhilomitha libe linye, befanele umfalo wakhe hamba naye. Hallelujah. Lana bazalwane, le theme yethuke ya 2021 ithi walking an extra mile in the workplace, in the community and during COVID-19. Lokusho ukuthi it is a demand. Lokho ukuthi vele kumele ukuthi sene njani sihambe le extra mile. Sisemsebentini, sisemandleni, siku-community, nakulesikhathi sa-COVID-19. Lo muntu utawumangala ukuthi why sikhulume nanga-COVID-19. Kunetimo noma atawuba kukhona timo letikhona letivelako letibangwa ngulo COVID-19. Lokusho ukuthi khona lapho kumele ukuthi sibonakale njengabantu labaphila impilo ya extra mile, sibonakale kube khona into lesiyendako, inkosi isibusise. So bazalwane, nakulesikhathi samanje ke bazalwane sasidawungena esifundweni sethu sekuqala, sidawulalela live la uNkulunkulu. Ngoba namuhla lelanga lemthandazo. Akusho ukuthi ngoba sisemakhaya asikhona ukuhlangana, uNkulunkulu akavaleleleke. Khona lapho sikhona uNkulunkulu ukhona, ngoba uNkulunkulu setindzaweni tonke. Lokusho ukuthi kulesikhathi samanje bazalwane sidawulalela live la uNkulunkulu bese emva kwalokho sesiyaqhubeka nehlelo lethu singene emthandazweni ngoba namuhla lo umqoka ngumthandazo. Hallelujah. Sicela ukuthi awuthandaza la, inkosi isibusise. Sitawucela ukuthi umfundisi ete ngaphambili egameni lika Jesu. Amen. Wethembekile Jesu, wethembekile Jesu, emthandazweni namhla ekseni ngiyabingelela kakhulu emakhaya, ngiyabingelela kulabo lababukelako nalabo labalalelako, ngiyabingelela nanikini bazalwane neliphambi kwami egameni lenkosi. Akabongwe Jesu namhla ekseni lophindze wasendela umusa, akabongwe uNkulunkulu lo inkosi lemile kuze bephakathe, inkosi lengaguquki, inkosi leyawuma phakathe naphakathe livi lakhe uNkulunkulu lithi tena likhuluma lathi kuyawedlula umhlaba kwendlule izulu, kodwa livi lakhe liyawuma kuze kube phakathe. Sethembela uNkulunkulu bazalwane, nasitawumemekela indaba yokuthi we are walking an extra mile. Akukho etikhwepheni tethu, akukho emandleni ethu, kodwa kusekuthenini ukhona uNkulunkulu lohamba nathi imihla yonke, angeke asiyekela. Ukhona lositshelile wathi singesabi, wathi yena utawuba nathi. What matters the most in our lives, omake emakhaya, ngoba sibhekene nani kakhulu namhla kulo mthandazo, ukhona bakhe la uvalelwe khona nge-COVID-19, kanti akunyanga kuphunyuki na uNkulunkulu. Hlala kuye
Hebrews chapter 10 verse 35. Ngikhulumanyana nje ngifisa ukuthi siqinise bomake, siqinise bazalwane nani nonke balalele emakhaya, siqinise nani babukele emakhaya. Inkulumo lehle uNkulunkulu ayibheke kithi eMahebheru sahluko 10 verse 35. Kufunzeka kanje. Ngakho-ke ningasilahli lesibinzi senu sekwethemba uNkulunkulu, ngoba sinemvuzo lomkhulu. Ningasilahli lesibinzi senu sekwethemba uNkulunkulu, ngoba sinemvuzo lomkhulu. Namuhla ekuseni asengikhulume kulomthandazo ukuthi lesikudinga kakhulu kulamalanga. Uma sithi we are walking an extra mile, sidinga sibinzi sekumethemba uNkulunkulu. Tintfo atethembisi, kodwa yena usethembisile. Oh hallelujah. Tintfo tibukeka timfifi, kodwa yena uthi konke kulungile. Ligama leNkosi kalibongwe. Lo mbhali namuhla ekuseni ngifuna ukukhuluma ngaye, ufuna ukukhuluma indaba yokuthi bantu labatawuphila nalabatawuma bagijime le extra mile. Bantu labatamethemba uNkulunkulu, bangatethembi letinye tintfo labanato nalabeve ngato, netintfo mhlawumbe itolo letiketa basita bangamkhohlwa uNkulunkulu. Kuyawuba kuhle emlaleli ekhaya nawe mbukeli ukuthi namuhla ukukhumbule ukuthi methembe uNkulunkulu. Kwethemba uNkulunkulu kubita kukholwa. Leli iBhayibheli lithi tena lisitshela lathi lolungile uyawuphila ngako. Lokukholwa khona la ngathile eMahebheru sahluko 35 lempo verse 38 lithi lolungile uyawuphila ngako lokukholwa. Ngamalanga la khona kufanele ukuthi siqinise kukholwa bazalwane. Tonke letinye tintfo sitiyekele ngekisasida. Siqinise lithemba lemuntu, siqinise kukholwa komuntu. Uma ulilalela livla uNkulunkulu likhuluma khona la encwadini eMahebheru sahluko 11 nalichaza kukholwa lithi kukholwa kuqiniseka ngetintfo lesethembele kito, futhi kwenetiseka nangaletintfo sibe singakatibambi. Kulamalanga
wamethemba uNkulunkulu noma ngabe ugula wena ngasithi we are walking an extra mile during the time of COVID-19 sisho ukuthi uNkulunkulu sibethemba noma kungathembisi sibethemba noma ithemba libonakala lingekho ngenxa yokuthi uNkulunkulu yena siyamethemba thina waqabelela umhlabeleli wathi ngiyamethemba owaseKalvari nathi sisho njalo namuhla donke dingo dibonakala ngazuthi kuyashabalala emehlweni ethu kodwa siyamethemba angathi ngikhuluma situation lenjani ukhona lohlede ekhaya losiye mfundisi uyathi mina ukhuluma COVID-19 uthethe abantu abami COVID-19 uthethe konke kwami uze wathatha usho umsebenzi uyabona silesimo kasethembisi kodwa namhla ngilokhu ungasilahli lesibindi sekumethemba naNkulunkulu wake wethenjwa ngiyivombatana endaweni yakaMowabi ligama lalinobadala kwakunguruthi leli gama lalinobadala liyakumangalisa angisungena kakhulu kilo iBhayibheli lithi le ntombazana le yathi seyifelwe ngumyeni wayo seyifelwe yisedala uningadala nayo angayiniki ithemba athi uhamba ubuyela eBethlehem ubuyela nabeBethlehem endleleni wajika uningadala wathi nganzelani madodakazi ami akhuluma na-obana Ruthi wasiyababalela tiko lesitabela ukuthi bangaqhubeki nekuhamba naye kodwa iBhayibheli lithi wathi asabana abanganzelisa athi abajike babuyele ekhaya kaMowabi iBhayibheli lithi oba wamkhisa nawo uningadala wamkhisela ukuthi sowuyabona ukuthi lithemba kalisekho kodwa uyasaza nasomsendobadala lokwathi sekubaliwe kwathiwa leBethlehem na uyakhona nami wethembeni ngoba uyambona senemzala ngingeke ngisaphinza ngibe nalamanye amadodana lo ungangena kuwe akube ngumkawo uyaphile kude sizathu sekuqhube labanye abantu COVID-19 tamalanga ubatshele ukuthi asisekho sizathu sekuhamba naloNkulunkulu but allow me to speak namhlanje usenaso sizathu lokusaphila sekuhamba naNkulunkulu ungasilahli lesibindi sekubethemba uNkulunkulu wathaselalele Ruthi kuthi kuthiwa sekude madodana naDawudalo waphinde watshela ukuthi bona nangingawadala naesikhathi sekude usengawamela yini wathaselalele kona lokho wasukhonjwa jobo lomnanzelile it's a hopeless situation I agree but namuhla nginothi ungasilahli leso sibindi sekwethemba uNkulunkulu move aphendula uningadala athi ngicela ungangincenge uthi ngihambe nawe mina ngiyahamba anginanzeki la uya khona nami ngiyakhona la uyahlala khona nami ngiyawuhlala khona sive sakini kuyoba sive sami uNkulunkulu wakho kuyoba uNkulunkulu wami ungangiceli iBhayibheli lithi wanamathela nami ngiyathi namathela mntwana sekhaya namathela kuye noma sekunezizathu ukuthi ungajika kodwa namathela noma sekunehleko lolukhona ngempilo yakho kodwa namathela ngoba lona lokubitile uthi wamethemba unemvuzo lomkhulu ngiyayithanda leza yokuthi Ruth wahamba wayevela laseBethlehem aya ngesibindi sekwethemba uNkulunkulu ungathi abethi ngiyamethemba wafika wahamba wafika eBethlehem nakafika eBethlehem wanyathela khona wanganyatheli tinto tethembisa wanyathela kwesimo tinto tingathembisi waze wafika lakhona thola isimo yaBowazi ngoba lesibinzi sinemvuzo omkhulu sibinzi sekwethemba uNkulunkulu sinemvuzo omkhulu iBhayibheli lami angisho ngibe yifisha ngoba le platform lesikhuluma kiyo ayivumi umuntu enwele labethembe uNkulunkulu uNkulunkulu akawadle mandla
labethembe uNkulunkulu, uNkulunkulu uyabakhokhela. Labethembe uNkulunkulu, uNkulunkulu uyabavelela, uNkulunkulu uyabonakala kubo. Waze wafika esimini yaBhowazi, lapho khona waba noticed, lapho khona wanakeka, wasuyabonakala ukuthi kunemuntu lokudala umuntu angayethi wakabantu makoti. Oh haleluya, ngiyathanda ngasekude kuthiwa wakabantu. Laba uNkulunkulu bamethele, kuyawufika lohora lapho khona banotiswa khona kuthi wakabantu makhe, wakabantu bakhe, yakabantu lethombatana. Ngoba awumethembi uNkulunkulu akushiye unjani. Ngithanda iphendule leqhamuka ithi lo makoti nguMowabi, lona ude nawo ubuya naye evela kaMowabi, noma ungaba nguMowabi kodwa nangabe themba lakho liNkulunkulu ukhona umvuzo lomkhulu. Ligama leNkosi kalibongwe. Ngiyibona mntana ufunza iBhayibheli liyangijabulisa ngoba lamagama lakhuluma ukuthi akazange ahambe mahhala. Labethembe uNkulunkulu noma simo singathembisi abahambi mahhala. Ngibona mhla ukuthi na umthetha lo ukuthi na ufunza leKho chapter 4 uthole amagama latshelayo lathi lapha kunasana kunentamo lwaDavide. Uva kahle la ufika ubone khona lapha kuthiwa Salmoni wadala Bowazi, bese kuthiwa Bowazi wadala Obed, bese kuthiwa Obed wadala Jese, Jese wadala Davide. Uyayibona indaba yokuthi uhamba, my God, uhambe nesibindi wethembe uNkulunkulu, uhambe nalesibindi sekumethemba uNkulunkulu. Iyawusakha sikhululwane nathi bese kuthiwa ngasisele, iyawuphinde inike ube nemlibalo wembingane bese kuthiwa ngawusele. Lenzaba i-revive ihope, lenzaba ibuyisela ithemba, lento yokuhamba naNkulunkulu methembe, yena ukuthi ungaqedwa wena noma ngabe bekuthiwa sowuphelile kodwa ungabusaqedwa, uba ngumafovuke njengelithangamane. Ligama leNkosi kalibongwe. Soyadibuta siwaphelelaphi ihopa lowamanzela ngoba siyeva ngaye encwadini yaRuthi, kodwa nawungahambi uyofuna from Genesis to Psalm angibhizi ngivele igama lakhe, kodwa nabahambela uNkulunkulu ngesibindi sekumethemba. Ligama labo nakuphunywa kulesigodi nesheya liyavumbuka. Asekutshele mntwana sekhaya methembe noma ekhaya sekukhala libhungane, usekhona uNkulunkulu langakweta. Ligama leNkosi kalibongwe. Lo Nkulunkulu lona lojikise emani lamuntu awende abamnanzi akungasilahli lesibindi. Ngivumelene lesikhathi sa-COVID-19 khulume kwekugcina bazalwane, sihamba ne-extra mile. Asihanjiswa into lesibona, sihanjiswa ukuthi uthenge. Oh haleluya, sihanjiswa ukuthi uthenge yena. Usibona sigijima nje sigijinyiswa ukuthi kuyagijimeka, kodwa sethembele ukona kushilo. Igama leNkosi kalibongwe. Sengigcina kanjena bazalwane, let us walk an extra mile with him. Usho sisemakhaya singakhohlwa ukuthi ukhona yena. Oh haleluya, singamkhohlwa ukuthi ukhona. Kunemfadi lokujabulisa ekugcineni. Angimathi lo mfadi ukuthi ngingambeka kuthini. IBhayibheli lalikhuluma lithi she's the widow of Zarephath, umfelo kanti waseZarephath. Angathi ungathi bephila lesikhathi lesesiphila kiso lapho natonke indoda ingeshengana. Usho umsebenzi osebenza kiwo nawo kuyukeshengana. Awuwathi bangakuleyofa noma nini. Labanye sebavele bakumaleyosi. Siphila leti ingeshengana namana. COVID-19 uthi there is no abundance. Zarephath. Lo mfana waseZarephath ababekwe strategically. Glory to Jesus. Lo muntu obengathi usehlelile umfelo waseZarephath uyalakini. Kanti abehlelele for such a time as this. Kwaba nesikhathi la khona uNkulunkulu akhuluma nendawo yaNkulunkulu Elijah. Nabo umfudla wathi hamba eZarephath. Ngiyala umfana
ngelethu kahle thina emaswati uyasapela nami Elijah qhamuka umfelokade athi umfelokade manungathi semati. Glory to Jesus. Kwabalula kuze uqele manje ukuthuka kuNkulunkulu. Angathi nami wakuthola ubusha kodwa washiya phasi bathola wagijima waya ukhenze bemati angakefiki kulamandi yasenyemukela lelo wathiwa ubobe sesoya nesikwa etiwa lamandi ukhulunywa nomfana ubandi wasezerafati igama lenkosikazi bonke aselalele kuthiwe emandi yashiya inkulumo yemandi yasenyukela yasho seyinemakhosi inkulumo yemandi seyiyabhadalisa manje ngoba emandi alungile amahhala kodwa nakulo kubhadalwa kusentakuthathayo wajika umfelokade wamtshela ukuthi kaNkulunkulu wathi lalela ngokutshela mina kabi mntu kaNkulunkulu ngiphila ngengcosana lenkeshenana lamagama atholakala lelami iBhayibheli lesiswati lithi insekethe yafulaha isekethe ngemafutha ebese ingcosana yafulaha nange amagama esiswati nazo ukuthi atshela umuntu ukuthi akunamthokama nemagama kagcwele langakwenza ukuthi uyohocisele ngikume ukuthi ngicela umuntu lolo. But we are walking in extra. Glory to Jesus. Wathi Elijah nakakhuluma na wathi sekuvile ngoba ukhala nangalokuthi lesekethe nalengcosana ilungele intanga lanamuhla kuwe nendodana yakho kuthi nidli bese niyafa. Kulungile hamba uyokwenza lokwekudla bese niyafa kodwa nani nidlile ngithumela kuwe wathi ungakwenza bese uqala. Glory to Jesus. Wathi ungakwenza bese uqala ngami mfati. iBhayibheli lithi wahamba wayokwenda wenda njena kusho kwalelivi wathi angakwenda wasuqala ngayo umuntu kaNkulunkulu. We are walking in this trauma in bazalwane sithi singasilahli isibithi sekumethemba uNkulunkulu nangetinsekethe netingcosana lesinato ligama lenkosi kalibongwe. iBhayibheli ithi wanela umnika wadla. Oh hallelujah. Emafutha akaphelanga esisheni fulaha akaphelanga esisheni waze kwaba kuleli langa la uNkulunkulu aphinda ayibuyisa khona imvula. Oh hallelujah. Waze kwaba kuleli langa la uNkulunkulu ayibuyisa khona imvula. Bantwana uNkulunkulu kukhona lokutasisustaina until the day la uNkulunkulu aletha khona imvula ngoba iyeke imvula. Kodwa inzaba yinye ungasilahli isibindi sekumethemba uNkulunkulu. Walk an extra mile. Bethembe nangalesekethe nangaleyo ngcosana. Ungathi valele ekhaya uthi lo ungayikwesomphele umlile kweshumi umlile umnikele uyalelwe lezerafati nje wayalelwa lesikhathi lesifana nalesi. Ngiyayithanda lenzaba sesitawungena emthandazweni. Ngiyayithanda lenzaba lokuthi lo mfelokade waba nako lokutamsustaina kusukela ethembelini lemuntu kaNkulunkulu la likhulume kuye emafutha nafulaha kwamsustaina kwaze kwaba lilanga lemvula. Kunezinto lesitawumangato bazalwane thina labakholwayo ngitshela esaqala ngathi lolungile uphila kukhona. Kunento lesitawumangato thina labakholwayo kuze kube lilanga la uNkulunkulu atawusendela umusa khona nakulo COVID-19. Ngivumele ngisho sengisonga incwadi yaJeremiah lapha ko-chapter 17 kumele phasi ko-verse 7 nale ko-verse 8 lithi ubusisiwe umuntu lothemba lakhe kuwusumakazi. Lithi uyawufana nesihlahla lesihlanyelwe ngasemantini emfula senabisela imphansi lakhe khona. Uyathi ngiyayithanda naseyithi lamathemba lesihlahla ahlala mhlada onke malanga. Lamathemba lesihlahla ahlala mhlada bese lithi asesabi lesihlahla nangesikhathi seso
uNkulunkulu. Laba abasilahla isibindi sekubethemba uNkulunkulu. Bayasithela sithelo. God bless you. Amen. Amen. Akukho Jesu angeke akulungise, yebo ngiyazi. Akukho Jesu angeke akulungise, yebo ngiyazi. Hallelujah. Sesawungena emthandazweni, siyabonga ngekati yaNkulunkulu ngelivi laNkulunkulu elinemandla lelisikhuthadako. Nami ngiyeva kunetinto letimphakamisayo lokuthi singasilahli isibindi. Hallelujah. Ngoba isibindi sinemvuzo lomkhulu. Wabamba nesibindi, waba nesibindi ekimeni, there is a reward. You won't get the reward nangabe isibindi sesilahlekele. Inkosi sibusise. Lendvodza lokuthiwa ngu-Abraham lithi iBhayibheli, he was 99 years. Wathi uNkulunkulu kuye Abraham, ubona tive letinene. Abakhuluma Abrahama abekaze asalahlile ithemba ngoba ngesikhathi ana-75 years wafika uNkulunkulu wamtshela wathi manje wena nemkakho Sara nawuthola umama. Babathe bayabuka lesikhathi sahamba uNkulunkulu kude lakakusho. Bazama to fix the promise. uNkulunkulu abayendile. Wakhanzakala ukuthi uNkulunkulu akayi-approve, aka-acknowledge Ishmael. Inkosi sibusise. Wathi uNkulunkulu nasebena-99 years. Umkakho Sara kulo mnyaka lodabu ngalesi sikhathi utabe abambe umfana. Lithi iBhayibheli umtimba wakhe wasowuluphele. NaSara laselingekho ithemba lokuthi kungeneka akhulele. Kodwa nalesibindi bawanaso sekubethemba uNkulunkulu. Bathi ukholekile nowethembisako ngokuthi awukwenda. Inkosi sibusise. Uma sihlabelela sithi akukho Jesu langeke azakulungise, ngiyamemethela nasekuseni ukuthi kulesimo sakho uNkulunkulu utasilungisa. Inkosi sibusise. Akunenzaba ukuthi COVID-19 ushaye kanjani, kodwa nalesibindi asingasilahlekeli. Inkosi sibusise. Sesawungena emthandazweni bazalwane. Ngiyafuna ukuthi sithandaze, simcele uNkulunkulu ukuthi Nkosi vuselela isibindi sethu. Hallelujah. Emani sources bazalwane atawu-affected. Kodwa nangabe sinale sibindi ngiso lesitasikhonekta ngoNkulunkulu. Hallelujah. Ngiyamthanza Peter ngalenye ilanga lithi iBhayibheli bahamba elwandle. Jesu athi behambani lolelangehlela. Lithi iBhayibheli basahamba ekhathi elwandle kwavuka umoya. Nawuvukako nestorm, lithi iBhayibheli emanti abengena ngekhathi emkhunjini esikebheni. Lithi iBhayibheli nakabona Jesu Peter wathi Nkosi nangabe kuwe ngicela ukuthi ungivumele ngithe kuwe. Washiya sikebhe lesinetinkinga. Nathi kanjalo namuhla setawungena emthandazweni. Ungasabuki lesikebhe setinkinga lesinaso sokukhonekta kuJesu. Jesu ukhonela ukuthi manje atokukhulula kulesimo lobhekene naso. Inkosi sibusise. Labanye basala solo bana nesikebhe. Lebe solo siphambana nemoya. Peter wavele washiya. Inkosi isibusise. Nathi bazalwane namuhla setawungena emthandazweni. Sithi nje Nkosi vuselela isibindi sethu. Lesinemvuza lomkhulu. Lacela ukuthi umfundisi Mkhabela ede ngaphambili ade kusihola emthandazweni. Hallelujah. Ekuseni egameni leNkosi singene emthandazweni manje. Simbonge uNkulunkulu ngeNkosi seyikhulumile. Kodwa nalo kunye nje singangena emthandazweni. Le emthandazweni. Hallelujah. Sifunda kuJohn 17 verse 14 na 15. Lenza bayimthandazo bazalwane indozana yaNkulunkulu Jesu uqobo wayibona wasibona simo nanamhlanje ukuthi impilo yakuleli veleli ayipheleli nakuleli umthandazo. Siyambonga uNkulunkulu ngala vision lefika ukuthi
bomake nikhuthalele ukuthi njalo maqala unyaka sike kule nkonzo. Inkonzo lena liyasingathwa njesu ingozana yaNkulunkulu. Verse 14. Ngikalo ngamfundzela nje masinyane 17 John 17:14. Umthandazo waJesu. John 17. Ngibanikile livi lakho, live labatonza ngoba bangisiko belide, njengoba nami ngingesikwa lelive. Qhubeka phambili. Angiceli ukuthi ubasuse emveni, kodwa ngicela ukuthi ubalondoloze bangathunjwa ngulomubi. Balondolozwe bangathunjwa ngulomubi. Ayibonge Inkosi. Amen. Emthandazweni bazalwane, bantwana baNkulunkulu, sithandazele uJesu ahamba asahamba belive. Ungathi uyadeclare ukushiya konke uthi sengiyahamba mina. Ngentulu utawukhumbula ukuthi uyabika nekuthemini ubalondolozile nabalondolile kubo. Kodwa nasahamba so uyathandaza ukuthi kunento lengicelayo. Before I leave Motherland, kunento lengicelayo babe. Ngicelela namba labatawuphenduka baphendulwe namba. Bafunze bami. Ngibacelela into yinye ukuthi ubalondoloze kuleli vele nje. Silondoloziwe iconvert khona. Silondoloziwe kwenteka konke, silondoloziwe. Kuze bangahlushwa lomuntu. Hallelujah. Lo muntu uvamisile ukufuna ikhaya. Athi angabona ukuthi sekunesikhala la bese sokuyangena. Ungathi bantwana baNkulunkulu bangikhumbuta Petro nathi qaphelani kunesitha lesibhodlela la ngaphandle. Sifuna lesingamgunya. Ngitothi mina ulondoloziwe wena. Ekhaya la uhlala khona. Ulondoloziwe uthandazele wena. Inkosi seyihamba yakuthandazela wena. Uthi noma ngisiphi isimo totawuhlangana naso wena. Msuke saba ngoba wena uthandazele wena. Ayibona inkosi yasezulwini. Uthandazele wena. Letinto longathi kuyakuvelela msuke saba ngato wakwabikwa ngato ukuthi wena uze ungahlithwa ngomuntu. Amen. Angakhuyithi lo muntu kuvuka tivuka ekhaya lakho. Angakhuyithi lo muntu tivuka emangweni. Angakhuyithi lo muntu tivuka nalapho uthembele khona. Kodwa ngekangakhuyithi lo muntu ngoba wena kunemthandazo lo wendiba. Uyafuna ukuthi Jesu uthi ngakha ibandla lakho uthi etikwale ntwala ngiyakakha lebandla lakho. Uyafungela lebandla lakho lelinguwe lelingimi. Ayibonge Inkosi. Uthe manda ihayidesi nowebufa angeka lehlule ufungele wena. Ayibonge Inkosi. Sesiyangena emthandazweni. Kungena abantu labathandazele ukuthi hayi njengoba kusithandazele nje lokusho ukuthi thina siyayinyomba lenzayo. Noma ngangiphi noma ngayingakanani. Tikhona digamelo letifikelayo uzulelele nabantu bahamba ngithine bayekele betaka ukuphingela. Kodwa wena yathi kunye uthandazele wena. Wathiwa wena utawulondoloza. Kude lotafitha lo muntu. Celile uNkulunkulu kubabe wakhe asahamba ukuthi wena londolodela. Sitothe sihamba ekuseni londolodela wena. Khona Jesu lo londolodelayo. Yini le tamlondoloda umuntu? Uthi la eqaleni uthi nganikile livulana. Tamlondoloda livulana uNkulunkulu. Yeyi Nkosi yami lotasidongo indodi kwethu sathi kwesabisa. Bese uyakhumbula lisuthi ungesaba. Uthi abantu noma ngifasa yini ngibhikanani. Uthi wena kuthiwe ngingesabi. Angesabi lutho. Athi umhlabelela ngisutshwa ngisatshiswa lutho ngoba ngihambe endleleni yeNkosi. Livulana uNkulunkulu letakusustain. Yet likusustaina noma tifo setikhona. Kodwa lona lini. Hallelujah. Siyangena emthandazweni bazalwane. Lenzaba yokuthandazwa na ufunza inzaba yaJesu. Jesu kwakuyimpilo yakhe. Irrespective ukuthi abantu abamemeklizi amakhulu iBhayibheli lithi abebese waphuma emthandazweni. Ntosi ukuthathele emthandazweni. Ekuseni egameni leNkosi. Akuthandaze kwathi awusali ukwendana. Baze bathi noma sisonekuhlanya make mhlabeni. Uthandazile Musa sokuphiza uthandazekayo. Kanti kunenkinto uNkulunkulu akholela kuyo. Amen. Uma Jesu abeyindodana yaNkulunkulu abekudzinga umthandazo. Mina ngiyaqiniswa ukuthi udzinga kakhulu wena. Ngudzinga kakhulu mina. Le mpilo yaka-Kingdom of God awuhambi malula ayihambi nokucabanga. Kodwa iyahamba nemthandazo
nanganalivi lakhe. Kungathi Jesu uyasinzisa ukuthi ngilokunganikele livi ngathi kahle ukuthi batamqhubeka batamsini. Livi letabasimisa. Sitosiphuthane-kani bazalwane evini laNkulunkulu. Alidliwe livi laNkulunkulu. Liyaye bese seyibalulekile sihlala. Livi laNkulunkulu lesitakusivulela neminyango leseyivalekile. Livi laNkulunkulu letakuniketa lethemba lapho senithele bona. So kuqedanda lonke uthi lebantu bayangathi ukuthi lokungivelela kuzange sekungivelele. Kodwa livi laNkulunkulu litakusustain lime nawe egameni likaJesu. Ngiyacela sithandaze bazalwane. Ingakho inkosi ongadisukile. Sithandaze egameni lenkosi. Sithandazana nale mpilo letikhona ngoba siyazi ukuthi silondolotiwe thina. Ayibonge inkosi. Silondolote sekwenteke konke. Silondolote nekwethuswa nekwethusiseka kusebaleni. Silondolote singabi ikusasa silisiphathelene. Kodwa thina silondolotekile nganawo umthandazo angeke thina lo mubi asihlwithe. Ngithandazela ukuthi bangahluthwa ngilo mubi. Haleluya. Siyangena emthandazweni. Siyathandaza sonke bazalwane egameni lenkosi. Baba wethu longcwele siyabonga uNkulunkulu. Siyabonga mnikati wethu. Siyabonga wena besifazana kangaka. Siyabonga uNkulunkulu owanikela nebadala owabanishini njalo. Baba wethu longcwele sitewona ngemishini nobhala. Siyabonga ngomoya wengcwele nanamuhla egameni likaJesu. Losisustaina ngomoya kaNkulunkulu. Losiqhubekisane ekuthandzeni uNkulunkulu. Moya kaNkulunkulu losinikeze amandla. Moya kaNkulunkulu lokhuluma izwi lenkulu. Moya kaNkulunkulu losifundisayo. Baba wethu longcwele nalabo sithi silahleka khona. Siyabonga baba wethu kusamashiya bayama. uNkulunkulu wethu longcwele sinokumehlele egameni likaJesu. Sinolesindlulise, sinolesakubonga. Baba wethu longcwele siyabonga izwi lakho. Wasikuko konke bomani. Sinakubonga uNkulunkulu. Sikubonga
siyamukela kwenta kwakho Nkosi Jesu siyamukela kwenta kwakho uNkulunkulu sibonga ngoJesu Kristu umfeli wethu amen. Hallelujah. Hallelujah. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu sesiphuma khona emthandazweni. Ngobe emthandazweni bazalwane ngihlale ngisho ngithi it's a labor ward. Akusiko mnanzi emthandazweni. Kodwa na egcineni kwako konke siphuma sesijabulile. Ngobe ikhona into lesawuphuma sitiphethe inkosi sifusisa. Nakulo mthandazo ikhona into lesingene into singakathi phase lesawuphuma sesinato. Ngobe inkosi yasezulwini seyende njalo. We are walking an extra mile bazalwane inkosi sifusisa. Nyaka ke bazalwane kukhona lencela ukuthi sikuthandazele. Itheme yethu ithi walking an extra mile in the workplace. Siyathi ukuthi emisebenzini eminingi inyakatisekile isanyakatiswa namanje. Kodwa nasiyamethemba lo Nkulunkulu wasezulwini. Lo Nkulunkulu anelicabango lemihle ngathi. Lo Nkulunkulu lositengeka vumenya lethu shelele. Lo Nkulunkulu lositengeka utasilondoloza sangeke saqhubeka inkosi sifusisa. Lo Nkulunkulu livi lakhe angeke lisenjikiswe nale COVID-19 inkosi sifusisa. Kuphela lenzinga mina ukuthi ngingene ngibe nesibindi. Ngimati ukuthi he will make a way. He's a way maker, he's a miracle maker. Hallelujah. Sintawucela bazalwane ukuthi sitawungena emthandazweni. Sithandazele indzawo imisebenzi lapho kusetshenzwa khona kungaba nguhulumende wethu kungaba i-private sector bazalwane nabo sibathandazele kuthi lo musa waNkulunkulu ufinyelele nakho ngoba siyathi ukuthi kunebantu baNkulunkulu labasebenzayo labanye nyalo ngiyakhuluma kusalungiswa ma-layoffs kodwa nasiyathi ukuthi lo Nkulunkulu lo yi-miracle maker angayiwenda ukumangaliso kushintshe yonke lento. Hallelujah. Uthi nina nasitawungqongqotha usilongqongqotha utawendela njani bazalwane? Utawuvulela lokusho ukuthi uNkulunkulu semawuvula lo mnyango nangabe thina will keep on knocking. Inkosi isibusise ngawuphela sikumeni bazalwane siyathandaza nawe mbukeli emakhaya nawe kanjalo ungena nathi emthandazweni sithandazela imisebenzi kuthi uNkulunkulu asibiyelele yona. Kunabantwana baNkulunkulu labanye sebasemakhaya labanye sebavele sokubaphelele kodwa lo Nkulunkulu wethu siyathandaza kuthi angenelele inkosi isibusise amen. Phetheli khona
siyathandazela imisebenzi, siyathi ukuthi uNkulunkulu nguye osipha konke, inkosi sibusise. Siyathi siyamethemba uNkulunkulu ukuthi utawusendela njalo aphindze avuselele umnotho ngoba nangabe kufe umnotho. Yingakho uNkulunkulu wakhuluma naIsrael noma asevela seBabylon evele kuthunjwa. Wathi uNkulunkulu likhulekele lelo live lapho lithunjwe khona. Ngoba nangabe kulihambela kahle nani nitahambela kahle. So njengabantwana baNkulunkulu, njengabantu labahamba i-extra mile, sifanele ukuthi sikhulekele lelive lesipilo nemnotho walelive. Futhi sikhulekele bazalwane nejustice ukuthi yenteke. Siyawu-uprooter umoya we-corruption kulelive. Ngoba ngalesinye isikhathi sihluphekiswa yini bazalwane? Ngomphumela we-corruption. Siyathandaza ukuthi uNkulunkulu abonke labantu labafakile etikhundleni babuka umnotho walelive kube bantu labamesabako uNkulunkulu, inkosi esibusisa. Sesizawungena ke bazalwane esigabeni lesinye bazalwane lapho sitawulalela ilizwi laNkulunkulu. Sitawucela ukuthi umfundisi Zulu Mthizulu, Canon Mthizulu ede ngaphambili sisahlabela bazalwane, inkosi esibusisa. Amen. Asiyikwe satiswa ilutho Uma